ban budak araya yo. Asa-asana mah rehe tapi tadi merame kuari merehe yo. Aja lah. Tuh, kan cak aing ge budak arawa aji. Oh ya budak badio ayaw ya. Tuh. Oh, bener baik. Ai, ya budak. Woi, budang. Bisa asinan can. Naon? Bisa asinan can. Enggeus tadi. Ai juga budak kamarana tuh yo. Tadi mah rame di dieu. Wah, Kamar ayo mah. oh. Ayo kemana tuh yo? Tadi mah aing di dieu ke sore kene. Alah. Di kemana tuh yo? Ngalunjak aing tinggalin. Alah, karunya. Ayo Untung kemana yo? Asia, aduh aing. Oh lah, Untung mah aing digotong jurig ba. bisa jadi. Geus mah malam Jumat kieu. Oh, nggak masarangan yo. Kayak gerung pasti budak tak penting gak dirame yo. Pastina Oh. ka urang Woi, kalembur bae. lembur. Iya, aing buka ide. Pasti budak lembur kena rongkrong yo. Tina ge. Oh, kurang mendek mah di prank bae. Di prank. Oh. Lalaga kitu ho. Oh, di lalaga orang dari kunti anak kayak di panon Jumat kapan ho? Heeh. Alah, Hai tuh, aing geus ke. gedeng ji. Aing be. Nah, aing menek lalaga budak Jumat. Jadi malam Jumat asana mah mantapnya Aing oh. sarua lah, nek lalaga aing ditinggal ke Aing sorangan bae. tinggalin yang sorangan. Nah, itulah. Urang kalembur. Emang gede budak rudi. Naunan kan aing garek udang es meureun. Boleh masalah gitu pamkana budak aung kena terjadi lah ngeprank nah lah. Ayolah. Bukan be, puting aing kene. Oh sih bener. Joy, minta majlis lagi Joy, yuk Joy. Iya, Mau majlis ya. aing geus atuh. Aing ditelepon si Bayang mulai yuk. Telepon. Oh, masih namanya nanyakan di mana gitu dah. Oh, di marana gitu ho. Oh, namanya ayam apa naon? Ulang ngebari, ulang ngeprank lagi. Telepon, telepon. Apa bae? Ngajak. Telepon. Oh. Telepon ya? Telepon apa dong? Oh, Di Bayongan? Si Bayong. Bayong. Oh. Aduh. Mana ya? Aktif. Sahan deh aing gerhes ngaganggu bae. Ih, gila mak. Oi, Hai. Di mana? Di mana? aing di pos ya aing geronda sia aing gerhes sorangan wis ngaganggu bae sia. Siap. Sang ronda. Tadi. Nggak usah kadi bae ke majlis yo, ke majlis. Ih, siapa yang kali? Siapa yang kali? Oh, bintang wan. Oh, Mana ke ronda cina? Ronda. Oh. Ini mah jangan be. Yang pembek pun mah. Oh, ngobrol di mana be? Oh. Langsung. Ayo. Ini siapa? duh, ya udah penon di ngeberan bae lah. SDB tuh. Bang Yui yang betah ya. Balik ke viral pan, motor ada bokok sayang, bilang balik dari motor apa? Kirawan ke bokok sayang. Bisa gitu gitu. Oh, itu empat banget. Yo, pos yo. Mana udah pos mana nya? Nyaho. Ongko di pos mana ya? Tahu aing pos mana berun yo. Tolol. Kadang lu aing gitu na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayat meureun aing sia kita nangguan sia neraka dari sia. Oh, Iya teh nyambung kalah es deui. Aing kita ronda ongkoji mau bisa Honda jeung SP, Honda Aduh, lu aing. Tadi emang berani dia? Nah, opatan. Maju. Tilu na mana meureun aing sorangan deh. HSB daripada lagi der aing capek. Aja budak di mana ya posisinya? Nyaho aing ge mangkana cenah jadwal cek RT. Penting opatan cenahnya. Sia. Oh, cek aing datang pangheula Alah. budak areueuh. Aing HSB aing lain jeung naon aing ngeuder gasang juri ge aing. Seperti sia. Kopi eueuh naon eueuh nih sing sini kemana sia? Ih, tadi nama aing campur sia. Kemana? Kobong gunung aja kan. Mana kibur, saya hibur emang. Siapa nak penjagaan? Gak masalah kan main tinggal di Sini sana. kemana? Ih, gimana yo? Aing juga ide yo. Naon? Jadi pas gua mau buat yo. Yo, Nah, udah pulang ngeprank udah. Rumah dek tuh. Bukan budak pendengar dari yuk. Oh, ini mana? Kayak naon ke?
baik. Baik. Saya ada pantas pantas Oh. mah. Aing tiba. Oh, Ada ya tuh. Ngesirnya nyalan itu samping naik nongol dia. Namun pengilu. Bukan daeng capek aing. Ronda. Oh, guys. Kan aing cak kanan. Ini jalan. Aing nanya. Awas jalan itu. Ces. Embung di sini tuh. Ces. Embung aing. Kira aing nongol ini ya. Nih orang rangkaiannya di mana yuk? Mana besok manggil? Mana tah? Lain naon tah mah tah. Cium. Samping ye. Ih, moga saya tak. Kebeneran ye. Kebeneran amat. Heh, Tadi orang kerjaan. kain. Oh. Lah sarung baju putih. Oh, lah sarung putih beho. Oh, geus ayolah. Tapi sebayang deket yuk. Tekeun geus. Paksakeun. Paksa ayolah. Geus. Beri. Yuk. Ayo geus tuh lah. Ai si eta mah. Masya Allah, si Bayu. Hai. Baik. Hoi, yuk kain ayo. Molor di bae sih ya. Nyaho. Kain ongko ya. Menang aing yo. Nang gelas ya, nang maling gelas ya. Nang maling cina. Aing nang maling. Hidup, Masya. hidup. Nang manggi. Di mana? Tuh sampaian. Lupa aku sia. Di sana yang jurig lah yuk. Si Bella. Ih, bijakeun sia bae. Siapa nu pantes mah? Oh, Sing bantu at sia budak sia. Nih. Tenaon. Aja ngalaga saya. Gampang ngalaga jelema bae kedeng lewat kurang. Ngalaga kedeung, ngalaga budak anu aing. Nyaran tali. Tuh aing mah kita tidak bae aing mah yeuh. Oh lah budak. Mana tuh? Udah jeung angel ongkos ya. Sudah lah. Ih, ulah teh jing. Itunya. Anjing, tali. Aya putih tali putih. Saya tangguhan dirinya. Mana sia? Aing nang lah tuh. Oh, sih itu. Coba itulah aing lagi be. Apa yang lupakan bae? Oh. Baik. Mbak, tali tak. Tali ukur. Gatun lah. Nah, si bae. Anjaman. Eta kun buru nyok. Ih, deukeun. Oh, iya kan aing. Sampai ka hendak namahi sia. Geus mau cek juring gue lah. Oh, nya. Oh, sia. Udah gigil ji. Gerak magana. Sila langsung bae. Geus kitu bae moal. Bye. Apa? Kapan sia percis? Nah, itu masih Coba. Apa? Aku takut. Coba balik ke dina tah. Rada. Yuk, beung gitu tah. Karena beung bisa menitkeuna. Beung sampai percis setik mah. Tah kaburi. Ulah kadinya tolol kaburi tah. Yuk, ngecek siapa yuk? Kencang hentuna. Udah. Tuh cek aing ngilin sia mau kain setengah tuh aing tanya hoan. mau lah tuh saya nanggu setengah bae. Jogrog we di dia. Oh, Ulah di dia lah. Mana? Diburi. diburi bae Saya saya. gerak tuh. Talikeun tuh. Kayak kedepan. Weh, apa-apa, maehan aing sama jing. Tuh, ongko ditalikeun. Kendor heuting sih. Tah, Oh, geus urang geus gitu dah. guys. Geus. Teu ronda sabarahan. Kopatan nu tilu kayak ka dieu. Oh, tah, kan tilu bae Dia selesai. beli. Si Acil ngilu ronda teh mainna. Ilu banyak berlompat kepung gue. Bubus Bukan sesuria. di kobong yang aing tadi. Aing tinggalin. Pantesan lah. Aing kabur nih. Kalau kabur kapan yuk? Oh lah, menjadi dia. Oh, nya. Kayak samping bawah samping tah. Kau bikin apa? Jadi lah, anjing nih. Kadang. Kurang menang jadwal ronda ti RT. Wah, naik. Si Bayong di mana ya? Oh, iya. Di pos Bayong si Bayong di pos. Jo, yuk tinggalin di kobong. Ay, aja batu soalnya. Oh, tidak ada akan jadi akan juri gue nah. Kami suruh di Pe. Coba. Coba Ya. di pos. Tuan deh. Woi, tadi naonnya? Siun yuk. Jalan. Ayo main langsung ke pos ya yuk. Gue udah kepanggil Bayong aja lah. Guys, ayo. Ngapain lah? Bayong gua. Ayo, kita blok. Teng mata liburan lagi, teng mata. Ngomong monoponda udah makan duit. Mata dari libu eta jam Dasar masa si Joy tinggalin gue jadi kobong. Suwe ayo. Udah naon tadi putih. Oh, makan eta cek aing ge. Apa sih biasa? Empat dasar mah. Coba dilihat dulu. Suara budak tak. Dulu lah cek aing ge kumaha ngalagana sia. Bangun saji. Aya. Aing tah rondo ongkopatan. Ada tuh kan kenyawa. Mal aing tah rondo ongkopatan. Aing datang bang 6 dok areueuh lunjak mun. Geus tinggal geus prank belang geus lah. Salah kan kurang.
kita budak. Ngering mah. Terus joy kan tinggalin tuh di gobo. Apa sih orang putihnya mah dasar mau. Joy cekek. Oh, putih di tadi. Lupa sih ya. Awan itu. Lebok, kita gede. Awak Berangkat gede. ya. Berarti berhasil. Berhasil. Berhasil nyatu. Terserah tuh.